nak liang jong I minister ila khat nak ta banyak keren ha bedi bergijing kot jeng norap halor gijing hiardor jong sensar ada ikan mau ha ngilai kendo teng bekinong khaye yang ta ngilai kendo I minister kita sini lah pelak kuar bang ngilai yo pada banyak tai kam janai nak liang jong government hi kalong positif marba kumentaka sengiro aba ni pensengau aba kadi bandon no ada minimum support price dan rai ke government ke penpau ke jing bandon ni ke minimum support price dan rai naman ta kani ka immediate intervention pada ke government mentakan sabu ya ka lakular bukan sabu ya ka korpus fund ke ba sankru naman ta kinong rap sensar dan ngingit scam ba lengba kani ka bisa nak liang jong government sing kila ban ai shiki nong rap da ka ba kin thiet lani ban stok shwai tu mar ban kedi kan yarap na kebantaban penduna ya ke jing tuj jong mar hayo moyon namar pi la da buon ka jing tuj mar kemut kini kinong khayi ki pen herdon dadala kamduna umar ubalek tekin sa pen kiudor biang ngimtip ya ka boy hakano kom kaya tabagi sungtho ba laduna umar ka kiu lada bun umar ka hian lengba kan ka intervention di government nginyo no ban stok ken hakini ki shinong ikau ni sungtho ba sangkru keempat long ye dan rai lada long tang pen something nak ka ba ngingi produce uni sensar ngingi scam ba kadon ke cinyara dan alon kata ro ba kam sukmen kolong ba kan ni kanom dei ka meeting ka ba khadu kan rai hadin ubenai me ngin sia kendu biang nanti keladon ru para nong rep ki ba pen pau ka bedi bat ka ban intervene ru ya ke cinyara jing kui ki marep ya kan ni ru hawat ngim wala ngim 4 poin ka conclusion nam ta kui ki mar dan rai hanamar ba government kelas dang ya usunsar ngej scam haki wiki paru lada kadon sisa ka jingjador jing kui marep in sayo ya ki intervention scheme na government nang bakan long ka jingjara pen lada ka hiador kumbalong mentai usunsar haki bedehi bakini ke jing 4 kilo nagling jung minister ila instruct da ka basyai ha la ai ke jing tha ka basyai ya ki officer bakim dei issue ban 4 kilo ya kini ya usunsar la ni kino marep khamtam ha te ka yo सरकार kepada hamoyong jing sisa kadai syabaro hi dan ri khamtam ka yo moyong dalilero bat ik habaro ikui ke state ila betha yang ba kamdai shu banon ke jing 4 kilo ila dang don mano yang basa ai da ke jing tho mangum ke written complaint ke kibuar balik mi nang banyo penjualan kami